rero umwana wo mu Gasyata hano witwa Rumi. Yawana kabisa nandi ndishimye. Man yoze mu Gatsata naha bora tangiye gutera imbere. Mbere nababwiye ko batangiye kuhatera ibitubungu. Mbere naha jene naha bora wasangaga hari utuzu twinshi tugerekeranye tu. Nigeze kubatera story ukuntu nabaga akazu nabagamo. Nyiri ubundi haguye imvura niyo mpamvu bateye n'ibiti. Haguye imvura utwo tuzu turagenda. Nigeze kuva job mura nakazu kanje kari kujya ku giti cy'inyoni. Ndagakurikira karansiga ndega na moto karansiga. Kwa kari gatwaye imyenda yanjye njya ku giti cy'inyoni nsanga karandize nk'agasanzwe kabo. Oya. Turibanira hashize ukwezi Landroad aza mu Gatsata. Ngo ko mbabuze mwagiye ndambwira njyewe nabonye inzu yawe igenda turajyana. Ya na bora. Ariko ubu ngubu mu Gatsata amaze gutera imbere gisigaye n'abajura babo barasobanutse man. Abajura babo basigaye barahindutse. Aguca uri kuvugira kuri telefone akayigucapuza mukiruka wamufata akahita barumatiga ngakira ibya. Ariko nango ikigaragara cyo nango ari kuzongera kubona telefone akahita gutira n'amayinite. Abajene mu minsi yashize baje kunyiba abajura. Baza nk'agasa 8 k'ijoro. Babura ikintu biba twita twibera inshuti turiganira ngo bikigaru yibaye mu hotel. Yewana bangirira imwe bateranye icyatano ngajo byibura uzari bakanugura duhita duhana na nimero. Ngo man ngo munabonye ikiraka. Ubaye hute. Ngo munabonye ikiraka yakubwira. Yewana aha bora ameze fresh tugende kuri leta urabona leta yashyize imbaraga mu nsengero. Mu Gatsata no hano hambere abonaga ko insengero zaho kabisa babeshya. Urabona ubundi mu pastor yavukiye mana hano heza mu buzima bwiza n'uburyo asenga murabyumva. None mwise n'uburyo yirukana abadayimoni umva harimo ikinyabupfura. Avuga ngo imyuka mibi mwigire hirya ndabayejeje. Ariko man iyo umupastor wakuriye mu Gatsata abandi wakuze ababaye niyo yasengaga wabyumvaga mu ngo cyonyora ngo ukora gukubita hasi ngo kuri iryinyo. None umujene ugeze kudusengera avuga ngo siramura ndafase n'abadayimoni none bari isilamu. N'abadayimoni bari isilamu. Nawe aboro usanga nk'umujene umutega utazi ko yanywa inzoga akagutwara mwagiriye mujya mwumvikanye nka 2 akahita kuramo 5 ngarura ndihuta. Yana kabisa niho abantu haba ibintu biri bizarre. Umujene igeze kujya gufotora yasinze yari umufotografe ari kunywa inzoga yihishe noneho ahantu bamenyeye ko ari kunywa inzoga yatangiye gusinda. Urimo gufotora ufunga ijisho rimwe wamara gufunga ijisho rimwe ukagira gute ugafotora. Wero noneho kubera gusinda yafungaga ijisho yamara no gufotora agakomeza agenda rifunze ngo mwegerane Ekagenda. Ngo mwegerane. Yana mu Gatsata ni ababonda hakunda ni ababona nakuriye tukigaruka ku by'insengero nigeze kujya gusengera Kibagabaga ubwo nanasoza niho nabonye ko insengero zitandukanye habamo abakire mana nicaranye n'umusaza njye nimajije ko ari umusenateri ubone iwacu pastor avuga ngo bwira mugenzi wawe ngimana iragukunda ukahita bimubwira mukahita mwana na big up. Nagiye gusengera ahantu mu bakire none nicaranye n'umusaza pastor avuga ngo bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda. Ngiye kubimubwira umusaza aramwe ngo nago ndi mugenzi wawe. Cyakose uvuga ati we pete uribeshye cyane mbona umujene tumeze kimwe aramungurira abana umusaza bimeze bite Yesu arakwemera. muzera amete. Murakoze cyane kabisa reka dukomeze no kubandi. Asansara muhungu. Umwana wo mu Gasyata kabisa bamwita Rumi Rwagaju.